ke sini. Yuk, oke sob, balik lagi sama saya Agung. Bentar, saya start gamenya dulu ya. Soalnya ini, ada story-nya ini di sini. Buat teman-teman yang ikuti live saya, sama teman-teman yang nanti mungkin lihat apa ya, record dari live ini, selamat menikmati, selamat menonton, oke? Nah ini sob, ternyata itu ada ini. Tapi kalau nggak saya skip, nggak ada alur ceritanya, nggak kelihatan gambar perang-perang. Wajah saya menutup. Bentar. Ini kalau Karuga terus ini itu kalau nggak salah itu perang lawan Nazi. Ingat saya pernah main ini, cuman dulu aku masih remaja. Ini yang game 2005 ya, 2005 PS2 apa? PS3 perih. Bentar. Suaranya. Patut. Belum nanyain suara tapi. Soalnya kemarin itu saya sudah main ini, sempat streaming juga, cuman suaranya itu double, aneh. Sekarang settingannya itu berubah. Ini kayaknya cuplikannya ya, bukan story-nya deh. Ini sama ini pakai nama Johnny Walker. Oke, bentar, kameranya tak ke atas ini. Bentar ya, sabar. Biar itu gambarnya enggak apa ini apa sih ini ya, ini aja ya, biar nggak mengganggu gambar. Kita new game, kita udah pro ya, gamenya itu veteran apa reguler aja. Percobaan, ini game jadul sob, beda, lebih susah gitu, kayaknya itu kayak gitu, pengetahuan saya itu. 1939, the armies of Nazi Germany begin their conquest kan of Europe. Jerman kan? First of all is Poland, then Denmark, Norway, France, Belgium, Luxembourg, and the Netherlands. Now the year is 1941. With an army over 7 million strong, the Nazi war machine turns to the east and begins the invasion of the Soviet Union. Using blitzkrieg tactics, they advance quickly, smashing relentlessly through the Soviet defenses and arrive at the capital city of Moscow in under 4 months. Desperately short of reinforcements, the Soviet defense of Moscow now falls to thousands of raw recruits who must hold out against the well-trained German forces in the freezing cold of the Russian winter. Food Facility 1 Koslov. Kita kalau nggak salah Facility ini namanya ya. Welcome to basic training, comrades. If you wish to survive, you will do exactly as I say. Yeah.
Walk over to that table and pick up those weapons. Salah. Mamam itu. Perintah tok aja. You will have to move faster than that, comrade. Ya. You will need a real weapon if you wish to kill the Kita itu fascists. ke tanda-tanda ini ya, Look Pak. at your compass. The star on the compass shows the location of your current objective. Now go back and Kita report itu to the ke commissar. tanda-tanda inilah, Pak. Ada tanda-tanda ya ini apa itu? Kayak sheriff gitu. Kita ke situ. Very good, comrade. Always remember to use the star on your compass to reach your current objective. Kalau ngelihat ini Okay, tuh Vasily. kayak ketawa. Let us see how Oh, kan, good your Vasily aim kan? is. Aim for one of those two teddy bears. Good, now fire at the other one. Yes. Not so good, comrade. Loh. All right, fire at one of those bears again. Good, now fire at the other one. Bentar. Ini kontrolnya kok tak yes malah jadi aneh. Option. Mana ya? Look. Kemarin tuh berapa ya? 1 kayaknya. No. Ya elah. Keep your control like this. No. Nah, ini Pistols and submachine guns might be good for short range, comrade, but for long range targets, a rifle is... bentar. Apa? Itunya terlalu itu ya. Dan look. Ini loh, mouse sensitivity-nya terlalu 2,8. is better. Nah, ini. Press 1, press 2. Mana nggak bisa? Speed. Nggak bisa loh aku. Pencet 2 loh. Apa harus ngambil pistol? Tadi perasaan tak ambil semua ya? Satu, dua. Step up to the shooting range. Ready, comrades? Shoot those bottles and plates. Imagine that they are the enemy. Oke. Aim down your sights, Vasily. You will be much more accurate that way. Very good, comrade. Not bad. Not bad. Very good, comrade. Males. Kita suruh nembak apa sih? Not bad. Very good, comrade. That's enough, Vasily. Now, let's see how well you can do under pressure. You have 15 seconds to shoot the helmets. Ready? Go! Oh, alah. Ngongkang. Good, comrade. Now come over here and bash this mannequin with your rifle. Shift. That's enough, comrades. Come over here and pick up a grenade. These are potatoes, Comrade Commissar. Why are we using potatoes instead of real grenades? Because real grenades are valuable. In fact, they are worth a lot more than you are. Oh, of course, Comrade Commissar. My mistake. Katanya Now kenapa throw a pakai potato potato into each of gitu. those marked target areas. Oke. Good throw. Well done. Easy. Very good, comrade. Comrade Commissar! Comrade Commissar! Apa? We've got a prisoner. Come take a look. Kita ngambil kentang lagi. Kita lempar ke kepalanya kotak. Nyuruh tok. Untung ini kentang ya.
Halt! Hören Sie auf! Kita nyiksa nggak bisa ya? Oh, nggak Unsere bisa. Truppen Comrade Commissar, he says the enemy is moving behind our lines to the southeast, and they are supported by half tracks and mobile artillery. Sir, there's a German attack forming to the southeast. It looks serious. Jerman mulai Listen, comrades. There is an armory to the east in the basement of a house. Go there and load up on ammunition and supplies. I will stay and take care of our guest. Remember what you have learned. Good luck. kabarnya udah oke kan? Back to fly. Apa? Oke. Kita turun duluan. Salah lihat. Kontrol. Oh, kontrol. We're going to take out some panzer rifles, comrades. Okay, Grab okay. a submachine gun and make sure you reload it first. Always make sure you have a full magazine before you go into battle. Oke. Ada lagi. Oh, kita ngambil Let's go, senjata lagi. comrades. Up the ladder. F. Nah, dia bawa 2. Oh jatuh. Vasily, wait! Don't run out there! Throw a smoke grenade first to conceal our movement. 4. Wait! Wait for the smoke to fill! Hold your positions, comrades! Just a bit more! Oke. Sudah tak? Alright, go! Let's Oke, go! let's go. Kamu dadang nih goblok. Goblok. Loh. Temen sendiri. It's the fascists! Over by the house! Auto nembak. Ya, biar mereka terhadap lari sendiri ya. Mann am Boden! Granat, granat. Salah loh. Kita itu apa? Kecepet anjir. German troops on the far side of the pilot wood! Oke. Hilfe, er wurde getroffen! Oke. Infantry! Bentar. Udah mati. There's the Panzerwerfer! We need to find a way around this gate! Okay. Nadia, stick with me! I will be right behind you, comrade! It's the Germans! Oh, siapa yang nembak tadi ya? Waket aja. They've got us pinned down! German troops! Bottom floor! Kill those fascists! Granatenangriff! Gruppen! Oben! Fascists! Enemy infantry! On the first floor! In the third building! Cut them down! Mana lagi? Left side! Beste du als ich, du kommunistische Marionette!
Habis gini aja nggak bisa. Kira musuh loh itu. Kommunisten! In der Nähe der Fässer! Feuer auf die Truppe! Enemy infantry! Near those boxes! Up front! Oke. Braucht Deckung! Lade nach! Er braucht Hilfe! Advance in their positions! Feindliche Infanterie! Auf der anderen Seite Kisten! Verdammt! No mercy. It's the fascists! The Seri! Destroy their Panzerwerfer! Gelap banget anjir. Er wurde getroffen! Hier in der Nähe, Faschist! Vasily! Destroy their Panzerwerfer! Ya. My God! I thought we were in like it. training! There is no better training, comrade, than fighting to survive. Tumben. I have never met but one prior to that. A very short one, not make enemy resistance. Okay. Continue mission. Bentar. Ini suara gamenya saya kecilin sedikit ya. Luar. Nah. Oke. Continue. Demolition. Oh, bentar. Are you tired? Hot food, warm dry clothing, proper medical treatment, and a safe place to sleep await you at the nearest German field hospital. Your well-disciplined troops are under the strictest orders to accept all Soviet comrades honorably surrender. Granat. Kan? Mati semua, Cuk. Enemy grenade! You poor fascist bastards came all the way here just to die, huh? Enemy infantry! To the northwest! Bentar. Kena loh. Got him! Enemy infantry! Forward to the west! Oh, nggak bisa lari ya? Fascist! Kalau mau masuk sini nggak bisa loh. Saya tembak kepala loh, nggak mati. Kayak ada yang nembak aku dari belakang ya. Muncrat kon. Granat. Oke. Mana kita? Oh, masuk sini. Oke. Kayak ngelek-ngelek ya. Semoga enggak ya. Push B. Oh. B. Coba. Saya coba B ya. Ada tank.
undisciplined troops are under the Dateng. strictest orders to accept all Soviet comrades who honorably Kali-kali aja kita nemu harta karun ya, kita kesini-sini habis perang kaya. You have nothing to fear from surrender. It's about damn time you showed up. This way, comrades. Oke. Dignity and compassion. If you wish to live, do not resist. Programming weapons and the Siapa ini? German patrol will Tanks over Konstantin Ramasanov meninggal ini ya, mati. Tank ditutup. Rahma, lihat loh. Akhirnya nggak ada yang lihat streaming saya. Konstantin Ramazanov. Oh, dia sub mesin ya. Meninggal loh. Kayaknya ya. The Germans are massing for counterattack. Prepare yourself, comrades. Okay, We're too okay, few. We cannot stay here. They will overwhelm us. Stay where you are. We will hold this position until help arrives. Hold The position. aid station inside Laya Street is counting on us to stop the Serius. Hold the line, comrades! Do not let them pass! Steady, comrades! Wait till they get close! Oke, oke. Tavares for the Soviet Union and for your glorious motherland! Get ready! Here they come! Open fire! Nggak kelihatan sih. Wih, ngawur. Santai. Kepalanya nggak tembak loh, nggak mati loh. Aduh, gatel. Attack! Nggak bisa lihat situ. Mau sok-sokan lompat. Sakit. Ada tank ya? Nggak ada tank. Bentar, sniper. Oke. Maju, sob. No mercy. Woi. Oh, mati. Mau nyoba itu YOLO gitu nggak bisa ya? Bentar. Berarti harus gini. Wih, sakit tuh. Sakit banget.
Bentar. Dari sini aja kalau. Oke. Oh, ada yang megang. Aduh. Oke. Kemarin kemana ya? Mati. Tapi harus lewat yang sebelah sini, Bang. Saya lupa lewat mana ya kemarin. Oh ya lewat sini sih. Ya ampun, reload tuh. Oke. Ini senjataku ini habis. Bentar. Senjata habis. Gak ada senjata bagus, Pak. I got one aja loh. Itu ngapain orang itu? Duh. Rame. Bah, mati. Lah, pulang dong. Pakai sniper anjir. Bentar. Senjataku itu habis. Ya ampun. Cari senjata. Bentar. Aku meledak. Oke. Masuk. Oke, sip. Hampir kamu. Mana kita? Kemana? Ke tanda ini ya. Ke atas. Sorry. They barricaded themselves on the upper floors. Shouldn't we ask them to surrender, comrade? I'll ask them and I blow them to hell. Cut the explosives up here now. Right away, Comrade Lieutenant. We need engineers up here. Get the explosives. I've got some TNT. I'll get started over here. Ke tanda X. Explosives from the engineers and plant them where they will do some good. Oke.
Mana tadi? Here you go, comrade. Set these charges on the main support. Quickly. Oke. Kita masang ini ya, bom. Mana satunya? Oh ini. The charges are set! Get to a safe distance! Oh keluar. Oke. Ini apa ini? It's about to blow! They cleared the building! Oh enggak sih. Salah. Wuhuu. Ih kena loh. Set! Get to a safe distance! Kena bom. Товарищ лейтенант, stay close to me. It's about to blow! They cleared the Saya building! kira itu nggak kena loh di sini itu. Masih kena loh. Dan jauh loh. Tapi di sini kan sih. Dan tuh gambarnya pecah lagi. Udah. Tadi di sini kan deket ini mati ya. That's how you negotiate with fascist comrades! Eva apa? Congratulations, unlock mission. Select menu, oke. Next mission lah. Ini kita live streaming 1 jam ya. Nanti malam kita lanjut lagi live yang apa itu? Yang kemarin, yang game penuh emosi. Stalingrad, 1942. German forces, having reduced the city to rubble in a massive aerial bombardment, meet with heavy resistance as the Soviet Red Army throws its entire force into the defense of Stalingrad. In the chaos of constant warfare, battle lines have dissolved. The ruins of the city have been divided up into hard points surrounded by no man's land. The German tactical advantage of the mechanized blitzkrieg and its coordinated infantry and tank attacks is rendered useless in the concentrated street fighting. Threatened with execution if they retreat, the Soviet troops have no choice but to push forward into the bloodbath. Oh, ini kita ini ya, nge-push. Vasili, put Vasili 1 Koslov. Jadi ini itu catatannya Vasili atau gimana ya? Vasily, take second squad and Vasili itu prepare the kita ya. telephone Di wire. sini itu I'll kita clear these perannya buildings itu with Vasili. first squad and meet you on the other side. Go! Oke. Oh, Stick with me. iya. It's an MG-42! Sakit. Dia mau ngambil tembak itu loh. Enemy infantry. Mount up floor. Kill those fascists. Okay. You poor fascist bastards came all the way here just to die, huh? Kita Well, mengendap-endap ini. Enemy infantry! Around that broken wall! Over to the west! Take cover! Enemy grenade. Fasciste. Kena bom, kena tembak. Sakit banget. Wah. Kita kesini nggak bisa. Kita lewat sini bisa nggak? Oke. It's the Germans. Here's the smashed wall. Over to the west. Loh. Masih kena loh. Came all the way here just to die, huh? One grenade coming up. German tanks! Behind the broken wall! Over to the west! Move up.
Mati kau. Better you than me, fascist! Germans! Other side of the Bentar. Ada yang di atas. Bom. Oh, dari situ ya. Fascists! By those sandbags! On our left flank! Boris, cover me! I'm reloading! Oke. Boris, Sanitäter! Enemy infantry! Nggak bisa. Fascist! Enemy down! Use your grenades! It's the enemy grenade! Oke. Sabar. Woi, kamu tuh dadangi. Ya ampun, Des. Des. Enak no. Dadangi. German troops on the floor! Left side! Granada! Take cover! Jakob! Find some cover! Oh, di sana banyak anjir. Ground floor! Enemy down! Salah jalan. Enemy infantry! Over by the truck! Over to the south! It's an MG-42! Over to the south! Right here! Find some cover! Fascist! Over to the south! Bentar, sabar. Grenade! Get out of there! Ya ampun. Pas banget ya. Let him shoot now! Potato Over to the south! Lari. Enemy infantry! Over to the south! Sowjetischen Bastard! Fighting infantry! Oke. Enemy infantry! Get those boxes! Over to the south! Enemy grenade! Granat. Sowjetischen in der Nähe! Zu unserer Linken! Grenade! Get out of there! Enemy infantry! Other side of the sandbags! Kill their fascists! Loh. Langsung granat. Oke. Enemy grenade! Loh. Itu yang sini tuh beda kayak Call of Duty yang baru-baru ya. Kalau Call of Duty yang baru-baru itu kita bisa lempar granatnya balik. Enemy infantry! Near the sandbag! Wir brauchen Sperrfeuer! Kommunisten! In der Nähe! Other side of the tracks! Grenade! Get out of there! Ya ampun. Bei dem Schuss da! German grenade! Move! Oke, maju. Germans! Open fire! Feindliche Infanterie! Loh, susah yang ini ya. Loh ampun. Tembaknya itu loh ngeri banget, Cok. Mesin gun. Ya ampun. Kita sudah delik-delik gini loh. Bei dem Schuss da! German grenade! Move! Ya ampun. In der Nähe des Schuss! Enemy grenade!
Bentar. Take the infantry! Other side of the crates! Potato masher, run! Move forward! Bentar. Nano kabel ya soro ini rek. Honorable soldiers of the Soviet Red Army. Enemy down! Treat you with dignity and compassion. If you wish to live, you must resist. Throw down your weapons and approach the nearest German force. Hehehe. Sorry. Oh, nggak punya granat. Kemana? Ya elah. Oke. Enemy down! Dah. Ada yang nembakin kita, Cuk. Oh! Mann am Boden! Akhirnya dari mana? Advance on their positions! Oke. Neumann, brauchen wir beim Nachladen! Sanitäter! Einheit erwischt! We're reading you loud and clear, Comrade Kozlov. Well done! Wait. Kenapa? Ребята, не прорвались там! Да! Немцы прорвались! Panzers spotted approaching your sector! Hunt those bastards down! Good luck! Out! Cover me! Auf die sowjetische Seite! Ich hab einen! Mann am Grenade! Take cover! Auf Deckung! Habis peluru. Tinggal 31. Alexander, quick! Cover me! I've got to reload! Gak mau. Habis jatah. Es wird Zeit! Los jetzt! Nein, Fritz! We'll throw you out in the street! Nicht so schwer zu töten! Töten! Ich hab Geschenk für dich!
Nah, otak F gini yuk, nggak bisa. Sewakit tuh. Komunis gimana? Bentar. Ambekan sik iki. Aduh, lupa. Gambarku. Karena ngeblur ya, nggak kuat apa? Pergi Bentar. Susah ya. Masa? Bentar. Ini senjata ya, habis lagi. Ya ampun, jalannya bisa muter-muter gitu. Oh, iya benar. Loh. Pas jalan, pas kena. Oke. Masih bisa nembak loh. Oh, tanknya ya. Kita clear ini dulu aja. Duh, langsung nembak loh dia. Ya ampun, harusnya lari ke sana ya. Oke.
Tolong! 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 Ya ampun! Kita habis itu tank itu nggak ada backup masalahnya itu. Loh kan bisa tak lepas loh. Kita nyari senjata lain. Kok ini jelek? Kamu jangan situ, aduh, ya situ kita nggak bisa clear. Oke. Gimana ini orang-orang ini? Tembak, tanknya itu tembak dari dalam, masuk. Dia nembak terus anjir. Gemes aku. Enemy infantry on the first side of those barrels. Open fire. Ada tank lagi. Bentar. Oke. Kita ke atas dulu. Clear di atas. Bentar, sabar. Kita lihat posisi di sini ada orang nggak? Ini kosong ya. Udah nggak ada ya. Baru kita kesini, Cok. Kita nggak bisa ngelawan tank itu, Cok. Oh, tanknya 2. Woi. Wah, kameranya kok sering ngeblur ya? Oh, enggak apa-apa ini. Oh, dia lari ya. Dia lari. Bisa. Oke. Double panzer ya. Tanknya ada 2. Nikolai, stay close to me. Nge-lag banget ya. German troops by the low wall, over to the south. Apa streamingnya nge-lag gitu? Apa gambarnya itu? Bom.
besar sini kok. Ada ini, ada mesin gun, ada mesin gun. Granatnya banyak banget loh. Kok gini sih? Kameraku sering ngeblur ya. Oh, sini. Oh, tahu saya. Reload dulu. Kesini. Oke. Oh, ada tank. Ada tank. Data FF nggak mau ini. Oh ini sih lupa cuk. Bukan F ya. Oh. Comrades, this way. We're needed at the train yard. Let's go. Nge-lag banget ya ini gamenya ya. Tuh kan, kayak di OBS-nya itu nangkepnya nge-lag. Nah, 1 jam ya. Oke sob, kayaknya live yang Call of Duty ini saya sudahi dulu sampai di sini karena sudah terlalu lama ya 1 jam. Kalau teman-teman nonton ini ya sampai selesai ya mungkin capek ya. 1 jam loh. Anda meremehkan kuota saya. Ya, buat teman-teman yang nanti nonton replaynya, makasih udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe-nya. Buat yang udah mampir komen-komen di live streaming, makasih banyak. Happy gaming and see you soon. Sampai ketemu nanti malam, oke? Bye-bye.